murakoze. Nitwa mushiki wabo. Nkaba mbarizwa mu Banyarwanda batuye mu Bufaransa. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza. Bahaye ikaze kandi mu gace ka Meet Me Up Today. Meet Me Up Today ni agace tuganira ku mateka y'ibyamamare mu bintu bitandukanye. Abahanzi, abakinnyi ba filime, abakinnyi b'umupira w'amaguru, abanyepolitike n'abandi batandukanye. Ibi ni ukugira ngo tubamenye, ariko by'umwihariko tunigira amasomo atandukanye ku buzima bwabo. Ubuzima banyuzemo buba burimo amasomo atandukanye, natwe twakifashisha tukava ku rwego rumwe tukagera ku rundi. Uyu munsi mu gice cya Meet Me Up Today munyemere tuganire ku mateka y'umwe mu bategarugori b'icyitegererezo bitari mu Rwanda gusa ahubwo no ku isi yose. Nta wundi ni Louise Mushikiwabo. Bahaye ikaze mwese mu gace ka Meet Me Up Today. Ndabagateguriye amazina yanjye nitwa Dushimiye Evode. Louise Mushikiwabo yabonye izuba hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1961. Yavukisha abana mu karere ka Gasabo, abyarwa na se Bitsinde Nkumi na nyina Nyiraturira. Mushikiwabo ni umuhererezi mu muryango w'abana 9 barimo Rando Ndasingwa, wari umucuruzi wo mu rwego rwo hejuru n'umunyepolitike mu Rwanda mbere y'uko yamburwa ubuzima muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu munsi Louise Mushikiwabo akaba ari umutegarugori w'imyaka 61 y'amavuko. Mu rugendo rwe rw'amashuri, Louise Mushikiwabo amashuri abanza yayigiye mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe amashuri yisumbuye yize ku ishuri rya Sainte Bernadette Kansi riherereye mu karere ka Gisagara ni mu ntara y'Amajyepfo. Mu mwaka w'1981 Louise Mushikiwabo yatangiye amashuri ya kaminuza. Yatangiye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda aho yize icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'Icyongereza. Yaje gusoza amasomo ye mu mwaka w'1984 ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'Icyongereza. Nyuma yaho yahise abona akazi ko kwigisha mu ishuri ryisumbuye rya Lycée de Kigali mu gihe cy'imyaka 2. Mu mwaka w'1986 Louise Mushikiwabo yagiye gukomereza amashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se Masters mu ishami ry'indimi no gusemura. Akaba yarahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye n'indimi ndetse no gusemura. Ikaba ari impamyabumenyi yakuye muri Kaminuza ya Delaware. Nyuma yo kurangiza amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu mwaka w'1988 Louise Mushikiwabo yakomeje gukorera akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'imyaka 20. Nyuma yaho yaje kwimukira mu gihugu cya Tunisia aho yaje gukora muri Banki ya Afurika itsura amajyambere, Africa Development Bank. Aha yahakoze imirimo inyuranye irimo kuyobora ishami ry'itumanaho. Mu mwaka w'2008 Louise Mushikiwabo yasabwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko yaza akaba umuyobozi muri guverinoma y'u Rwanda. Uwo mwaka yahise agirwa Minisitiri w'itangazamakuru. Nyuma yaho mu mwaka w'2009 yaje kugirwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Ni umwanya yaje kuva mu mwaka w'2018 asimburwa na Dr Richard Sezibera. Mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 12 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2018 Madamu Louise Mushikiwabo yatoreye kuyobora umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa OIF mu gihe cy'imyaka 4. Akaba ari umwanya yagiye hasimbuye Umunyakanada Michel Jean wayoboraga uyu muryango. Nyuma yaho mu mwaka w'2022 Louise Mushikiwabo yongeye gutorerwa kuyobora uyu muryango mu gihe cy'imyaka 4. Louise Mushikiwabo yakuze akunda kwandika inkuru zinyuranye zagiye zinyuzwa mu binyamakuru byandikwa kuri internet ndetse n'ibisohoka mu mpapuro. Mu mwaka w'2006 Louise Mushikiwabo yasohoye igitabo cyitwa Rwanda Means the Universe. Ugenekereje mu Kinyarwanda bisobanuye ngo Rwanda bisobanura isanzure. Ni igitabo yanditse afatanyije n'umunyamakuru Jack Kramer. Kikaba ari igitabo kibandaga cyane kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu mwaka w'2014 Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yashyize Louise Mushikiwabo ku mwanya wa 3 mu bagore bakomeye muri Afurika. Mu mwaka w'2018 kandi ikinyamakuru Jeune Afrique cyamushyize mu ruhando rw'abantu bavuga ari kijyana ku mugabane wa Afurika. Ngayo amateka n'urugendo rwa Madame Louise Mushikiwabo. Munyemere mbashimire mwe twabanye mu gihe cya Meet Me Up Today uyu munsi. Ariko
bararikire kuzakurikirana igihe cya Meet Me Up Today y'ubutaha. Komeza unogerwe n'ikiganiro intambwe hamwe na Evode ndetse na Sandrine. Njye amazina yanjye nitwa Dushime Evode.